Ahojte, dnes mám pre vás 3 rýchle tipy, ako si pripraviť kotič na sladko. Poďme na to. Prvý recept je čokoládová pena s ovocím. Zmiešame kotič, kakao a osladíme čakankovým sirupom. Všetko spolu zmixujeme do jemnej a hladkej peny. Prvá varianta je čokoládová pena s ovocím. Ako druhý si pripravíme čokoládový cake. Zmixujeme kotič, vločky, vajce a jeden menší banán. Pridáme kakao, škoricu a trochu prášku do pečiva. Šálku potrieme kvapkou oleja a zmes do nej vylejeme. Hrnček dáme na 3 minúty do mikrovlnky. Cake vyklopíme zo šálky. Dochutiť môžeme s kyrom, ovocím a čakankovým sirupom. Ako tretie si pripravíme lievance s teplým ovocím. Zmixujeme kotič, vajce a múku. Ja používam špaldovú hladkú. Pridáme prášok do pečiva a osladíme medom. Panvicu jemne potrieme olejom a pečieme malé lievance. Z tohto množstva vám vyjde 6 alebo 7 lievancov. Ochutíme si ich jogurtom a teplým ovocím. Ja som použila jablčka so škoricou. Tak, to boli 3 rýchle tipy, ako si pripraviť kotič na sladko a na budúce si ukážeme varianty na slano.